pathin vang bo na zalin u kinam mi kilom khom na mun zo se mun pha gam nom sing a hi vang bo itsan na kam ho zem hoi di lung kitu a khang khaten mo pu na leta i nei jing nu ve masang lai pi le pu te ho se lung kitu de len ana lam ho mui mai lu na le kita na min kal songin san anaboli haye kito de la kal songin hay mil pote onung khan khodin loyang thang jing hen loyang thang jing hen kam tha te za la ya loyang thang jing hen loyang thang jing hen kam tha te za la ya nam vi choi sang a hi jing hen no nei dop sang no ke le ke im cha hi dong le no hen I se dam nei dop sang mi se le ta ko mu tan ke ti pa the jing ba na ka hong ke chet na chi le 2007 na chu National Sports Academy a ka na lu hin 2007 na ka lu lu chung ke champion 2010 na na chu ke pa lu hin 2010 ke champion 2010 na July ke champion lu hin October in North Arizona ding in selection ka hong me so in selection ko mo in Mizoram in North Arizona ke team sa to bronze medal ka hin le 2011 in state level la gold medal ka hin le this one medal aban ban ka hin la pan in 2012 a hin national player ka hong hin ama sa pena UP a national la Manipur mina represent ka bola sun UP a hin national championship match a hin silver ka hin le junior girls under 55 kg a hin this one ban in dot in the kin 2014 15 ka he ka hin nga in ite hedam ka chip na jo ka hin nga in kum masa apna jo khong ki chip pan ke hin tu jung ka son do na jo ka ki pat dan ho je ka se la tu jung ka son do ti ko de na sung mi te ka pi ka pu te no taw na ha man pi se je mi ki jo taw na ha man pi cha kele ke yang ki gelen hin banga yang kile de gold medal tu chung ma gold medal national la gold medal long pala kha lo la hin tu chung ma national ka gold medal hi la te de ti he ka chi ap ana chen lung gel kha lung tu khat ka ne yin cha chen gold medal ke ke te ma chen pum se chu ka bon ma sa men pum se ai 14 up na jo pa na to senior ho cha 16 years big team 16 ke sai 16 years yo pum se singka na chi pum se kapwa hen sa sulanga sa fight kapwa hen sa jo bronze ka silver ka hen Srinagar jam hen ka sa net ba sa lak hen ko de tong ko ma to de ta ke lo en te ko ma ko mi de la se zana pung som ni pung khat ni na ma ke chip pi chai ji la ho te la fun ti ko chen mi fan ko so fan hi lo le parents of fan khat ti ma ki ko ji kan ko mo se na kan mo chung na ki pa tu nya ka se no September then Open National Taekwondo Championship 2017 Manipur ki winner candidate hoiba Saruk Zakibi Haiyang village Bangkok ini lang nakam ke kan han dia tak sadari sadari kan daun nah
phát trong hội thì mình sẽ program trong cái hội xíu một tên là thì nhiều lệ lúc chung là bảo phim ta nếu cho hồ nướng nôm nông lệ hồ nướng phát trong cái thì tôi làm phát rồi tôi Ai sẽ mình cũng nói cho bà tôi xem tôi in các bộ phim tàu cũng gia đình à cái mình cũng tuần trăng game amai bà bùi ona anh này cái tiếng hin thì lúc ta phát sang nhiều này thì hết mà đồng phát tấn ta là phải cái nụ cười tapi pasal nào cũng là phát cả phát đi thì nữa cho nên Hathoikim mà thì cũng như thì thời gian như này mà tôi có người đi có một cái cây nào ấy anh ấy cũng không biết cái ai cho nó bây giờ nếu thật thì lúc này chưa được vào anh biết cái thứ hai để xếp phần lắm qua hồ cái thứ hai cái này đi cái kia sẽ cái thứ cái thứ hai cái thứ hai thế không có làm được gì nữa qua đi cái thứ là cái một cái làm trong các người kia thì cái này thì Ulangan yang kita punya, yang nak kita nak itu kan. Angkung unjuk aku berhau lagi. Naluni tak kaya lagi yang le. Ini tu ada yang asal nak tentu. Tapi kali, tuan tu tentu kali. Awal ini saya ingin kita mengadakan panggilan pada slogan kita mungkin itu. Kalau juga ramai tim Chongloi, asal hukum yang hukum yang susah kita hai. Kalau saya kita kalau Loyang thầm dinh hen Loyang thầm dinh hen Tăng tha tê sa la ya Loyang thầm dinh hen Loyang thầm dinh hen Tăng tha tê sa la ya Nam ti choi sang ai sinh hen Dù năm pi ki nep na i hiu be